Pozdrav ljudi, Kristijan iz HGP-a. I evo nas u novom tutorialu u kojem ćemo pokazati kako da i gdje da skinete Mad Maxa. Da, evo jedna odlična igra, ja sam već instalirao. Pokazat ću vam kako se instalacija ide i napokon izašao crack. Igrica to je izašla prije tjedan dana i odmah je izašla i sama igrica za skinuti, ali je bila zaključana sa nekom, ne znam nija sad točno, nekom stvarčicom. Pa eto, Unlocker također postoji, stavit ću vam link u deskripciju videa, to jest u opis videa, tako da ga možete otključati ako ste već skinuli. No evo, da odmah počnemo, znači svi linkovi će biti u opisu videa, tako da ga pogledajte. Evo, ovo je Mad Max, Mad Max, to je pobješnjenje Max, na Pirate Bayu. I naravno tu ćete kliknuti Get this torrent. Evo sad ću vam pokazati zato što je u jednom od videa pitao neko kako to ide. Sad odaberete disk, stisnete OK. I naravno počne skidanje, ja ću sad to pauzirati, stopirati. Tako da evo to se tako radi, ko ne zna. Onda, da, i igrica ovdje je 4 GB, nije nikakva prijevara, tako ona se raspakira na 23 GB. Ostavit ću vam još jedan link ako ovaj ne bude radio, ovo je od Kick Torrenta, znači također pobješnjeni Max, no ovaj ima 32 GB, tako da trebalo malo duže da se skine. Crack smo našli na Megi, ova Mega Downloads, i kada odete na ovaj link pojavit će vam se ovo, ovdje kliknite uzmite putem preglednika, kliknete i sad tu normalno kreće. Ja neću to sad skidati jer već imam, već sam ga krekao. I ovdje je izašao nedavno, čak jučer ili prekjučer, ovaj na Kick Torrentu crack V2, ovo mislim da je V3, ne V2 je. Ne znam, probajte, nisam ga probao, ja sam krekao s ovim i savršeno radi. No, još kad budete krekali, morate promijeniti UTC zonu, to jest, ja ne znam kako se to zove. Ali, evo, to vam se ovako promijeni, ovdje kliknite na sat, change date and time settings, ili promijenite vrijeme, change time zone, i tu odaberete plus 8, evo, Beijing, Chongqing, Hong Kong i Urumqi. I stisnete OK, i to je to. Znači tu će vam biti promijenjeno OK. I onda kad ste to napravili, to je to. Ok ljudi, to bi bilo to od ovog tutoriala. Nažalost ne mogu vam pokazati jer kreće nekakva slika iza, to jest neke slike se vrte u tom Mad Maxu i kod instalacije, pa ne mogu to snimat. Evo, jako mi je žao, no evo, onako kako sam objasnio, samo zalijepite crack i crack fix, također ono kopirate, znači ovaj tu, znači odemo gdje smo skinuli, i ovaj crash fix, znači to kopiramo u datoteku gdje smo kopirali i crack, i to je to, zalijepite, naravno morate promijeniti vrijeme, ne znam, možda vama uspije bez da se promijenili, ali meni se krešala. I kad to promijenite, igricu igrajte bez problema, stvarno super je. I mislim da toliki PC ne mora biti jak, ne znam sad. Ne znam, ja igram na very high, ali ok, onak igra i solidno se vrti. Znači dobro je optimizirana, to je visoko budžetna igra. Naravno, uskoro gameplay. I evo, uživajte, napokon je izašao crack i to je super. Evo, pozdrav od mene i od ekipe HGP-a, do sljedećeg puta, čujemo se, vidimo se, pozdrav!